पुलिस का सम्मान होला Citizenship Amendment 2016 অবতাবক চিনি যে বিজেপি সরকার অবনো পাস খাইয়া নাই দংখা আহাইনি বাগै সিংদিনি অবনো সিনি ইন্ডিয়ানো বাসিনা বাগै সিং সাক সাক দিয়া रंगाय तिनि अजागा जबा मानो खलाया नायनायदि अबो जदिनो बिल पास नि खांखांके सिनि इन्डिया अबसिक इफेक्टनेस अबो गाहाम के साइमानो आहाइनि बागै सिंदिनि जबा कतर मानो खलाया जों तिनि सिमिया पग्रो खुसाङो मिस्टर Indian Home Ministry no tini no ya farjaka joto state ya farjaka omhakino tripura jo bahino DSF national members DSF tini jung o jaga o protest kayu je Citizenship Amendment Bill 2016 no je sakapon Lok Sabha o batil ma khainai dinini main agenda angke abo tamni bagai jung saimono CAB Citizenship Amendment Bill tini haini hai 16 number agenda o tini Lok Sabha bill pass khaina bagai tini central government haini hai BJP led government tini process ta chala hoitung je process ta chini hani bagai belai belai ken hamya norok jotno siu CAB pass ga chini hawo jung microscopic minority jung mano norok jotno siu tini Bangladesh o tini wahaino Hindu minorities ro Bangladesh tabu waiting khai tung 1 crore 97 lakh tabu waiting khai jodi o borro o itripro hape khanke o 1 crore 97 lakh jodi 10% ka jodi tripura hape khino tripani all luk songka o je population boro thang sogino absung jotno saiman ambai chungtin je sakmano all protection through to secretary president regional secretary deparma national vice chairman bendo deparma bosum bai tongo tini Haikiba sinto notice kinangai tini joto jagan khlai tongo ang sini borok rokno bo sini tiprasa bosong rokno ba ang koina musungo borok phaidi sing bai bakse pal bakse ke o bill no jese ban kasulai te o joba koto nokhona bagi ang joto non kobogo Yes,